nĩ ceceni ya Inooro TV. Maria tukuharireirie Ndurumeni hwaini uyu na mundu no orie niki giatuma wiki oguo ni ati ni koretwo ngithikiriria aikari Nyandarua sirikali yokire minister wa kana gutiga wera age mare andikia karuna nini ama minister President Kenyatta liwareka ithaburia uria ekuyuria mathenya maria matigitwo ni aria marikite utetini. Mutakubali watu wachache kwa kiburi na madharau ati watupangie nani atakuwa rais wetu. Tutakuwa wanajeshi wa baba. Kuanzia leo sisi wote tutaingia mashinani. Nigikundi kia ngwataniro-ini ya Azimio kwa Bahe Masiaya ere munini wa president na buto yake magutwikanagia Bungoma. Ma-MCA gucokwo ni thayo thutha wa IEBC kumathereria ati matirabatarwo gutiga wira. Riu niguo mahuranira iturwa cia uteti. Gehoka ni watinda wega ino ni tafarira ya Ndurumeni gatho cia mwanya ni unyitaniri waku mitambo-ini ya Inooro TV. Leto yakwa ni Wageci wa Muriuki. Nina nijitagwo Michael Jegana ni matanya makwa ati haria hothe muratorera muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayo. Na niyo muthenya ni juga ni thayo na hoino omothe tuko tukiaraniria na muikariri giti wa bodi ya NHIF noe Mheshimiwa Louis Guyai. President Uhuru Kenyatta ni arahingurire ni araruguririe mitaratara ya UHC na andu othe thiini wa bururi handu maruma ni mathiite na mbere makiuragio moe kadi ciao cia NHIF tondu nicio ciguteithia maundu-ini maria ugukorwo githina kirire uguthie thibitari. No kadi ino ni koretwo andu makimiandiriria na urikeru muno angi makauga matirona uteithio wayo motungata ma matironekana. Maya nimo maundu maria tuko tukiariria hwaini wa muthe na rikana agikorwo wina kiuria o giothe ungienda kuria muthuri ti Guyai no gutwandikira namba itu ya SMS ni 2248. Ni mohoro maigi tukuharirie hwaini wa umothe mutauri tuna njira ya Shekone Stanley Kinyanjui na tukiambiriria umothe niguo uma muthenya wa muthia wa aruti a wira a thirikari aria mena mito ya kurika utetini gutiga wira. Minister wa Mai Cecily Kariuki ari minister wa ica ikuhi kwanira gutiga wira niguo kumuhe mweke wa kurwira giturwa kia governor wa county ya Nyandarua hamwe na atongoria angi aria manireire gutiga wira tariki 9 ni mwandiki mukaru ministry ya Mai Hamani Boga, munini wa ministry ya Okui Chris Obure na munini wa minister wa mathako Zak Kinuthia. Julius Kareithi wa munene newe uratuhingurira gikunjo gitu kia mohoro hwaini wa muthe na riboti ino. Tareki 9 mweri wa eri ni muthenya uria uretirwo na mitone ya Kenya ingi makienda kumenya murugamo wa maminista anini ya maminista andiki akaru na maafitha angi thirikari-ini aria matuite matua makurwira iturwa itiganite utetini na kuria makurora mugaru na matanya maingi maminista aria mareregeirwo gutiga wira ni mateanirie muhuhuro uratambagio. Minister wa urimi Peter Munya akiuga na gutuika ndakurugama giturwa kia governor Meru hari kuria kwerekeria uritu wa uge wa Meru rungu rwa mururumo wa Azimio la Umoja. Hivyo wale wanatafuta kiti ya gavana Meru, kama kuna yule atatafuta ambaye hata kuwa kwa Azimio, ni vizuri ajue sitakuwa naye. Ndio kama kuna mtu anafikiri kwa sababu siombi kiti nitakaa tu hivi nitakuwa huko hata weekend hii niko huko Meru. Rio aritainamite tariki 9 mweri uyu minister wa Mai Cecily Kariuki ni anirire gutiga wira na kurika utetini na gukorwo akirura giturwa kia governor wa Nyandarua na tigiti wa kiama kia Jubilee. Ni ngoretwo ndi hakuye guthikiriria uria marauga ni ngoretwo ati ngimomiriria muthenya wa mithenya mwangikorwo ni kwenda kwa mwathani na wendi wao to nio makiri na kura ni tugoka ni tugaikara thi ni tukaria
na tutwarithie kaunti itu na mbere. Kariuki athi kung'athira na gavana wa ihinda riri Francis Kimemia na huraniri angi kihiria ria monanitie mito ta ino na niwe minister wa mbere gitaru-ini kia Mount Kenya kwanirira gutiga wira na ndehera niguo thie Nyandarua ngahoe aikaria Nyandarua giti kia gavana nduike gavana wao ithurano giki turorete kia August. Marua-ini magutiga wira maria mandikirwo president muthenya wa muthia munini wa ministry-ini ya mathako Zaki Kinuthia ona Kenya atigite wira na kwerekeria urito wake kuhorana giti kia ubunge riri muruna we o ministry o ino CAS Simon Kachapin aguthukite o Pokot kung'athira na gavana wa ihinda riri John Lonyangapuo na ndathie kurugama giti kia bunge Kigumo constituency ndenda kurugamirira andu akigumo ndi mubunge wa 11 wa 11 ndemarugamirire bunge ya 13 ndi mubunge wao na nitwaritie nao nitukoretwo tukiaraniria nitukoretwo tugicenjania meciria nitukoretwo tukiingirana na kwaraniria na nithikiriirie mugambo wao. CAS ministry-ini ya ukui Chris Obure ona Kenya atigite wira na akua habege nginyagia Kisii kumatha giturwa kia gavana na ona kuma gutungana na mubunge wa Ndaguriti yake Adasi Mbarati uria wonanitie mito ya gutuika gavana wa Kisii. As I leave, I want to take this opportunity to wish my minister, Mr. James Macharia, all the principal secretaries, and all the staff in this ministry success in implementation of the outstanding work in various parts of this country. Yes, Obure was holding fort, and wherever I'll be very comfortable. I'll be very comfortable because I know CS Obure is experienced pair of hands. Ministry-ini ya urimi mwandiki mukaru ministry-ini no Hamadi Boga ni atigite wira na gukorwa akirwira giturwa kia gavana wa Kwale rungu rwa Azimio la Umoja na eregerirwo gutungana na ng'ethaniri yake Fatuma Achani wa UDA na ule wari minister Chirau Ali Mwakwere wa Wiper. Mimi sina wasiwasi kwamba kule ati watatuzidi nguvu. Mimi na hakika kwamba mikakati yetu tukiipanga vizuri watu washahama na hata wao wanajua kwamba watu washahama. Kuona riu mirango ni mihinge riu nio mundu kurika kiharo kwendia ngumo yake reke ciuburane. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Julius Kareithi wa Munene. Katho nyingi muno Julius Kareithi ati reke ciuburane na ingithina be na kuburana kurumirira gutiga wira wa minister na gukinyira riu andiki atatu akaruna anini a minister 11 no president Uhuru Kenyatta ari na wira wa kwamura andu angi moe miekeyo itigitwo kana ahe aruti wira aria atigaru wira wa kunyitira miekeyo mitige na kwa ihinda riri ndudu ya minister ndenyihite gukira gikiro kiria kiheanitwo negativa. Mwathanire wa ministry guku bururi-ini utongoragio ni minister, munini wa minister, mwandiki mukaru na ni kuri ministry ikoragwo na munini wa mwandiki mukaru. Kiwatho thirikari ifati gukorwo na a minister matanyihire 14 na matakirite 22 na thirikari ya president Uhuru Kenyatta ikoretwo na a minister 22 wa 22 ari Rafael Tuju uria utakoragwo athukeirwo wira. Muthenya wa aruti wira a thirikari aria maranyotera uteti wa gutiga wira ukiinikirira a minister aria meyumiretie na kwanirira gutiga wira ni ana John Munyes wa maguta na mahiga ma goro, Charles Keter wa thirikari cia matura, Aden Mohamed wa wonjoria na Afrika irathiro na Sicily Kariuki wa mai. Anini a minister 12 nao ni matigite wira makinyotera iturwa cia kiuteti riri andiki akaru atatu nio gukinyiria riu marikite betikaine cia kiuteti. Ministry ya Afrika irathiro itiganirio itare minister na munini wake ya mai gatigwo itare minister o hamwe na mwandiki mukaru wayo ya thirikari cia matura igathamwo ni minister na munini wake na no taguo kuri ministry ya maguta na weji wa mahiga ma goro na ministry ni ya ukui miako na farafara. Anini eri a minister magatiga wira na igutha oterere nirio ritungitio ministry ya mathako Zaki Kinuthia na Simon Kachapin magitiga wira na kwa ministry ya githomo anini a minister eri onao ni matigite wira.
gutiga wira kwa a minister ana kunyihitie namba ya ndudu ya a minister kinyagi 17 na ni kuga namba iyo iri o thiini wa iria yendekithitio ni gatiba na hihi president no athukire tuju wira riu na atue itua ria gutungata ihinda riu ritigarite ari na ndudu ya a minister 18. Kuringana na ateti athathauria maundu ma watho na mawokiri, president no amure andu angi mathurimwo ni bunge na maheo mawira macio matigitwo makiria macio mana ma a minister no gacira gaka gegukorwo kangetheirwo ni wagi wa mahinda ma gwikaguo kuona gutigarite mieri 6 tu mbere ya githurano. Oho woni ungi ni ati president no athukire a minister acio 18 mawira mana maria matigitwo utheri matungate ministry-ini ciao na manyitirire o iria mundu athukirwo anyitirire. Njira ici o ciothe ithatu irerikana no cihũthĩrwo gũthinga mahoro iturwa-inĩ iria itigĩtwo ũtheri cia anini a maminista na cia andĩki akaru. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Ketho cia mwanya Harun Njoroge wa Maina. Na tugithii na mbere, komishoni ya githurano na mihaka yugite ati MCA aria marenda kuhuranira iturwa itiganite githurano-ini kia mweri wa kanana to nginya matige wira ta maabitha a utungata wa muingi na aria marenda kurika utetini. IEBC inyitirire ati MCA ni agitire ni watho na magirire kuneana marua mao ma gutiga wira o riria magakorwo magitwara maratathi ma kwamurwo kuhuranira iturwa ngurani kuri komishoni ino. Matua matatu meri maigoti nene na rimwe ria igoti ria gucokia cira riko nimo matuthurite wagagu wa kiuria gia kana MCA aria marenda kuhuranira iturwa ingi ni magirire gutiga wira mieri 6 mbere ya githurano kinene ta maabitha thirikari aria maratanya kurika utetini. We have currently more than 90 members of county assembly who are desirous of contesting for both member of parliament. Some even are contesting for senate, and there are 5 who are running for either governor or deputy governor. Itua-ini riake cira-ini wa gutetia moimirira ma githurano gia Gatundu ya Rugongo, mucirithania Weldon Korir ateanirie hotani wa Wanjiko wa Kibe tondu ndatigite wira ta MCA wa kwamurwo bunge-ini ya Kiambu akihuranira giturwa kia ubunge. No mucirithania Anthony Murima mwaka muhituku augire ati to nginya MCA atiga wira mieri 6 mbere ya githurano undu uria uracokire gukindirwo ni igoti ria gucokia cira riko. I will not resign, and I want to tell the people of North Imenti I'll be vying for member of parliament. So those who are waiting for us to resign, let's get ready to face off during these coming elections. If this law is enforced, there are so many county assemblies that will get affected. Meru would be one of them because the speaker wants to vie to become a senator. Na KMCA re agitiga wira ati tone aida gitiri. Adware ana represent male represent ago ne ward yake between now and August 9th 2022. Nure maroga magirira na gutigiko by election hatie na ihinda ria gwika by election. Komishoni ya githurano na mihaka yugite ati to nginya MC urenda giturwa kingi ambe atiga wira ihinda-ini riri. IEBC itarite MCA ati kiria magirire gwika ni gutigirira magicokia maratathi ma kwamurwo kuhuranira iturwa ngurani kuri urugamiriri wa githurano icigo-ini iria moimite maneana hamwe na marua ma gutiga wira muthia-ini wa mweri wa gatano. No speaker wa bunge ya Nyeri John Kagucia aroiga ati ona mwerekera mweru wa IEBC no mekutetia igoti-ini tondu ni wagararite itua ria igoti tondu MCA agirire gutungata nginyagia ndagika ya muthia ya itina riake ria miaka 5. Kungituika ati mundu enda kurugama giti kingi agatiga wira na ni mundu muthure ri kungikona confusion nene muno na no kokorwo na kindu twitaga na githungu constitutional crisis, because term ya mundu ya iria gire guserve wakoni deputy president ni protected ni watho na yugite aire egathira ndiria uri president ungi agathurwo akehitithio.
wakiri Charles Munyui augite ona kuri oguo watho wagirire kurungwo niguo utangikire mamwe ma maundu maya maria marathutukania iturwa imwe. Wakiri Munyui na Murunawe Kagucia matheretie ati mawatho na matua maria magitirite ambunge, maseneta na ma MCA no mo magitirite speaker ambunge ici ithatu, noguo ni kuga ati gutekumakania iturwa iria marenda Speaker Justin Muturi, Murunawe wa Senate Ken Lusaka na Speaker of the County magirire gutungata ihinda taria amemba ambunge iria marugamirire. Girifotera Inoro TV Jitagwo Waweru Wanyabura. Tugithina mbere atongoria matiganite aria manyitaga Azimio la Umoja baru mabite makaunti-ini ya Siaya gwikira wira ati mutongoria wa ngwataniro ino Raila Odinga no akanyitwo baru igana kwa igana ni gicigo giki kitatino-ini kia president mweri wa kanana. Utongoria wa kiama kia ODM ona kuri uguo urugite ati ugatigirira tigiti wa kiama kiu noguo ugakorwo na uge ona thutha wa kugia na ngwataniro na ciama ingi rungu rwa Azimio la Umoja. Kampeni cia ngwataniro ya Azimio la Umoja cihungurite kaunti ya Siaya matũra-inĩ ma Ugunja, Siaya na Bondo kuria mutongoria wa ngwataniro ino Raila Odinga umite. Gicigo-inĩ kiria Raila Odinga atuire eteire guthamaka, kiama kia ODM kireneire giguthie na mbere na kwenjera mĩri yakio guku ona thengia wa mubango wa kumba ngwataniro na ciama ingĩ rungu rwa Azimio la Umoja. Kama umejipanga na mambo ingine ati unaweza fika nayo kwa Azimio, hiyo safari imefunjika mapema. Mimi nitaongoza Wakikuyu wenzangu tupige laini tukapatie baba kura awe rais wa 5 wa jamhuri yetu ya Kenya. O mutongoria wikinyetie mĩcemanio-inĩ ĩno ataririe ũhotani ũrĩa Odinga agĩte naguo kuria maumĩte, uria maugete ni kionereria kia mutongoria ũhĩtũkĩtio gutongoria bũrũri. Ukiona mtu kama mimi nimetoka Mombasa na siangalii hivi wala vile, naangalia pale baba yuko, kwa sababu baba ako na nia na uwezo wa kubadilisha taifa letu la Kenya. Nyinyi ni washukuru kwa sababu mliruhusu baba akuje asaidie Uhuru job, si ndio? Na sasa ni wakati wetu wa kurudisha mkono. Na tunarudisha mkono kwa kuonyesha baba njia ya kupanda mlima. Sasa kama Mount Kenya imeingia ndani, iko kitu imebaki. Si hii kitu tumeshinda. Tena tunashinda raundi ya kwa. Batoni eno ya Raila Odinga ni nyururetie munini wa President William Ruto uria kurigana nao uragira President Uhuru Kenyatta giteo oriri ari na mito ya gwikira iratu ciake kwambiriria mweri wa kanana mwaka uyu. Yule ambaye amesaidiwa na Rais Uhuru Kenyatta kuwa naibu wa rais, lakini kwa miaka 5 hajaingia ofisi kufanya kazi. Kazi yake ni kuzunguka. Baba ni mtu ambaye yuko ligi kubwa sana, sio saizi yao, wasimjaribu baba. Baba hawezi jibu hao. Wakati wakulima wanaumia, wakati VAT inawekwa kwa mafuta, wakati pesa ya watu wanaporwa, uko kwa hiyo meza pia ama uko kwa hiyo meza? Muthenya wa Ramithi batoni eno igakorwo gicigo-inĩ kia ithũĩro ria bũrũri na itanya ria kugarũra kiria munini wa President William Ruto angikorwo arematheire hindi ya kampeni ciake gicigo-inĩ kiu. Atongoria aria maranyita mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga baru meranĩire gũtuĩka nĩ ituri ciothe cia bũrũri kana marĩkoragwo hamwe nake mĩcemanio-inĩ kana ca gũtigĩrĩra gĩkabũ gĩake gĩa kura nĩkĩaihũra mbere ya gĩthurano kĩa mweri wa kanana. Ngĩribotera Inoro TV the Bondo kaunti-inĩ ya Siaya, Njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Oho atongoria a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ni mauritie aikari a Trans Nzoia kwaga kuingira mutego-inĩ wa kiama kia DAP kiria marauga kiri rungu rwa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. Atongoria ya marauga President Kenyatta abatie kureka aria othe marahitanira giturwa kia o president macemanie kiharo atakwenderera mwena ona umwe. Wabui wa Macharia niwe uharĩirie riboti yo kuma kaunti ya Trans Nzoia.
Kitale kaunti-ini ya Trans Nzoia atongoria ngwataniro ya Kenya Kwanza makiendia kioneki kia ngwataniro eno kuri aikari. Icera-ini riri atongoria matiganite ni mageretie kwenyenyia kiama kia DAP Kenya kiria kiambiriirie kunyitia miri yao kaunti-ini ya Trans Nzoia. Wanatoroka kwenda kwa DAP. The strategy was simple: destroy Ford Kenya or slow them down so that they can now have another avenue. Sasa hiyo DAP, hiyo ni sidekick. Hiyo ni sidekick ya ODM. Muachane na hiyo. Ati wanataka kutupangia nani atakuwa kiongozi wetu. Mimi nawauliza watu wa Trans Nzoia, mtakubali watu wachache kwa kiburi na madharau ati watupangie nani atakuwa rais wetu? Atongoria ya maramenereria President Kenyatta makiuga niwe urabanga giothi giki kia Azimio undu uria marauga waya gukorwo uri wa kugayukania a Kenya. I want you to carry yourself as a national leader, as a president, as a unifying factor of our nation. Stop dividing the people of Kenya using your political projects. Wewe unaenda nyumbani kwa miezi mitano, hasira ni ya nini? Hasira ni ya nini baba? Na wewe uombi kura. Wachia sisi mtu ya kitanda tutamnyorosha mbaya sana. Kama watu ya mlima tushikane, tuweke kura yetu kikapu moja. Tunakubaliana tuweke kikapu moja. Gukorwo thirikari ya Jubilee etahigetie ciraniro cia Big Four marauga ni undu cia thararirio ni ngwataniro ya President Uhuru na kiama kia ODM noguo matingioroteria Ruto kara. Wale wengine maneno yao kushughulika ni maneno ya nani yatakuwa hii ama ile ingine. Tumesema hiyo hatutakubali. Tunajipanga na mtu ambaye anaelewa mashida ya Wakenya. Wewe ulikuwa unafanya cabinet meeting kila Thursday kwa term ya kwanza. Ambia Wakenya siku gani umefanya cabinet meeting tangu handshake. Ukakaa chini na cabinet yako na ukapanga kazi. Kaunti ya Trans Nzoia ni kaunti yoikaine na urimi wa irio. Atongoria ngwataniro eno makiuga nimehotolete kuhuthiria arimi murigo wa indo cia urimi. Turudishe chini bei ya mbegu, tuondoe mabroka, tuondoe makatel, ili kila mkulima aweze kuzalisha mazao ya kutosha. Tuweke pesa kwa mfuko ya mkulima, watuzalishie chakula ya kutosha, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Magetiriha icera riao tauni ya Kitale atongoria a ngwataniro ya Kenya Kwanza marahinyiriria aikari metikira gukamateithiriria kuibia kiondo gia kura githurano-ini giukite. Girifo tera Inoro TV de Kitale kaunti-ini ya Trans Nzoia ritwa riakwa ni Wambui wa Masharia. Gatho nyingi muno Wambui. Kanjo ya bururi ya kiama gia KANU ni itikiretie mutongoria wa kiama giki Gideon Moi kuingira ngwataniro-ini ingi cia uteti kungigakinya tariki 9 mweri wa kana riri ngwataniro taici ciagiriire gukorwo ciumbitwo. Karo Kinyugo wa Mwaura ni wewe na ripoti ino. Handu-ini ha kanjo ya bururi ya kiama gia KANU iria yumana giikaro gia gukinyaniria murugamo uyu, mwandiki wa kiama giki Nick Salat augite ni metikiria mutongoria wa kiama giki Gideon Moi kunyitana na ciama ingi kihitahitano-ini gia kuoerera utongoria kuma kuri President Uhuru Kenyatta. Bestow our chairman, our national chairman, the mandate to initiate structured and honest dialogue with other political formations ahead of the stipulated April 9th deadline as an equal partner and nothing less. Mwerekera uria moetwo ni ciama wa guka hamwe, Salat arauga ni ukuhotithia kuongerera uritu wa kura hindi ya githurano kinene kia mweri wa kanana. With the reality of coalition politics in 2022, electoral mapping of the country is inevitable for optimal poll performance. However, we assure our aspirants that the methodology of mapping will take into account their interest to ensure that the party retains and gains the maximum
from the forthcoming general elections. Ona gukire ogwo Kanjuna yugite onyitaniri wao thiini wao kano murumu na ica ikuhi ni makurekereria matanya ma kiama giki tariki 9 mweri wa kana nirio ngwataniro ici cia uteti cihetwo cikorwo cieyumba. Ngiribotera Inoro TV getwo Karo Kinyugo Mwaura. Thegio muno Karo Kinyugo Mwaura na gukinyagina hau ngona ni wega tombe tuhumuke Mike. Na tugikiria ni ngatho nyingi muno nyuothe murathi na mbere na gutwandikira SMS ni ndona andu ingi muno. Can you tell public or private hospitals do not give outpatients medicine whose value exceeds 500 shillings? Na niko na ndona ni nyingi muno cio cia outpatient. Niko na kadi ya NHIF kwa miaka 7 na hainisaidii nikienda hospitali, nalipa kila kitu isipokuwa consultation peke yake. Dawa nanunua, laboratory nalipa kila kitu. Jetagwo majaba isi naige siuria nitoko tukiuria Muthuriti Lewis Nguyai niwe muikaredigite wa board ya NHIF. Already President Uhuru Kenyatta arugoretie UHC maundu megie urigitani thiini wa bururi uyu. Tuikirie coke kaida atari kunene na tugicokereria Minister wa Githomo George Magoha kuria ateti matige kuingiria mutaratara wa CBC utetini wao.